nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya none ni tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio tujye kureba amwe makuru agezweho kuri mikoro ngende Bosco Mutaramu cyane. Iyi akaba ari Region Info. Muri amakuru turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bimenyekana hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turanyarukira mu mujyi wa Uvira turebe uko byifashe, amakuru ari kwavugwa. Turaza kwerekeza no mu bice bigiye bitandukanye, Bukavu bihagaze bite. Turaza kunyarukira ku makuru ari kuvuga hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'u Burundi rurageretse, ndetse ndaza kukubwira n'ari makuru agiye atandukanye bikomeje kugenda bimenyekana ku bijyanye n'ingabo za MONUSCO ziri hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Kera kabaye mu by'ukuri umuyobozi mukuru muri MONUSCO yaje kugera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kubera ibibazo by'intambara. Uyu akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ishami rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rishinzwe gukurikirana amahoro n'umutekano, aho ari Jean Pierre Lacroix. Yageze rero kuri front line areba uko ibintu byifashe mu rwego rwo gushyigikira ndetse no gutegura gahunda zigamije amahoro hano muri ibi bice. Unyemerere tuze kuba tubigarukaho. Ni makuru ki mu bice bigiye bitandukanye bindi muri Kivu y'Amajyaruguru bihagaze bite? Ibice bya Masisi bimaze iminsi bivugwamo imirwano, turaza kunyarukirayo naho turebe uko byifashe. Nuze kujya kure kabisa kugira ngo tuze kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ariko mu by'ukuri tugufite n'andi makuru agiye atandukanye, ngira ngo murabizi neza yuko iyo twamaze kwegera zino mikoro cyangwa se twamaze kugera imbere y'izi mikoro tuba turi kugenda tukugezaho amakuru kandi buryo bwiza kandi bunoze. Ari nayo mpamvu nawe udukurikirana uri mu bice bigiye bitandukanye tugenda tukubwira ati nyaboneka ntukagenda udakanze subscribe cyangwa se sabone, kuko mu by'ukuri bizarushaho kugenda bidufasha uko bwije n'uko bukeye. Nta gutinda rero mu by'ukuri tugiye kuba twakwinjira muri aya makuru tudaciye rwose ku ruhande, turebe uko byifashe. Jean Pierre Lacroix umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi yageze i Kinshasa ku mugoroba wo ku cyumweru mu ruzinduko rw'akazi ugomba kumara amasaha 72. Ubwo ni iminsi igera kuri ingahe mwabana mwe? Ni iminsi igera kuri 3. Muri ruzinduko rwe ateganya kugirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'ibigo bya leta barimo perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Azanahura n'abandi banyapolitike, abayobozi b'amadini, abahagarariye Kenko ACC ndetse n'abahagarariye societe civile. Aya ngaya rero akaba ari amakuru yamenyekanye ku bijyanye n'uruzinduko. Biteganyijwe rwose ko azaganira na benshi mu by'ukuri akareba aho ibintu biri kugana. Urumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mu by'ukuri izi ni zimwe mu nzira nyine zo gushakisha amahoro, ni zimwe mu nzira ziba cyangwa se mu ntambwe ziba zigenda ziterwa mu rwego rwo gushakisha ko haboneka amahoro. Ese uruzinduko rwa Jean Pierre Lacroix ruraza kugirira umumaro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Twizere ko mu by'ukuri hari icyo bigiye kuba byatanga, cyangwa biraza kubera n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo mwagiye mubibona kenshi, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo n'ubwa mbere ngo yakiye ngo umuntu ukomeye ushobora kuba afite ibyo yahindura kuri ibi bibazo. Hari benshi bagiye baza ariko bagasubirayo, tukavuga ko basubiye nk'uko baje nta gihindutse, ariko reka twizere ko bitaza kubagendekera nk'uko nguko. Jean Pierre Lacroix umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, kuri uyu wa mbere rero yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe igihugu kiri mu cyiciro cyo gushyira mu bikorwa agahenge icyitwa CCLF uburasirazuba bwacyo. Buriya nimubone imirwano yose iba, ntimubone kugushyamirana kose kugenda kuba, iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano muri aka gace ko mu burasirazuba bwa Kongo bari nko muri CCLF nka 7 zose. Buriya CCLF zose rwose zigera kuri 7. Ugura kubite ya Qatar, kubite ya Rwanda, kubiteho umuryango wa Afrika y'Unze Ubumwe, kubite Amerika. Ewana biraza kuba ari byinshi cyane, ngira ngo ubwo murimo murabyumva. Hanyuma rero nk'uko Loni ibitangaza, uruzinduko ruzamufasha kugirana ibiganiro n'abayobozi ba leta ku rwego rw'igihugu ndetse n'intara, ndetse anahure n'abahagarariye amashyaka ya politike, societe civile n'imiryango ishingiye ku madini. Ibiganiro byabo bizibanda cyane ku mutekano nk'uko gahunda yo kubahiriza agahenge iri gushyirwa mu bikorwa.
hakurikijwe icyemezo cya Loni nimero 20/808 cyo mu 2025 cyafashwe n'inama ishinzwe umutekano ku isi. Ubutumwa bwa Loni bwo kugarura no gushimangira umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemerewe gutanga umusanzu mu ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge karambye. Uwo musanzu urimo kwitabira ndetse no gutanga inkunga ya tekinike n'ibikoresho mu bikorwa bya konferanse mpuzamahanga ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari binyuze muri mekanizme ihuriweho yo kugenzura ndetse no kubungabunga iyubahirizwa ry'agahenge ryaguye izwi nka mechanism joint verification. Muri urwo rwego itsinda rya mbere ry'abasirikari ba Loni riteganyijwe koherezwa Uvira mu ntara ya Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo rifashe mu kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Gusa MONUSCO isobanura ko iyo koherezwa atari ugusubira koherezayo iryo shami cyangwa se iryo tsinda rya MONUSCO ntabwo bivuze gusubira burundu muri iyo ntara, kuko nyina murabizi ko bari barakuye ibikorwa byabo, ngo ahubwo ni inkunga y'igihe gito igenzurwa neza kandi igakurikira gusa ko ku bikorwa byo kugenzura agahenge. Kugeza ubu abasirikare ba Loni ba MONUSCO bakorera mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru. Ubutumwa bwari bwararangije kuvanwa burundu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kamena 2024, ariko byaje kuba ngombwa ko hongerwa izindi mbaraga, byaje kuba ngombwa ko hongerwayo abandi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine icyugarijwe n'ibibazo. Bakavuga bati rero birakwiye cyangwa se iki ni igihe mu by'ukuri kugira ngo habeho ko mu by'ukuri ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite byagira iki byabasha gukemuka, nubwo bitoroshye. Ngira ngo murabibona ko bitoroshye. Ibi ni ibintu bibonwa hafi na buri umwe uwo ari wese, by'umwihariko kubabasha gukurikirana aya makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bya vuba rero umenye ko Kivu y'Amajyepfo MONUSCO iraba yamaze kuba yahagera. Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi yahakanye ko hari urutonde rufunguye rwo gusubiza abanyekongo Uvira, ngo mu by'ukuri bikaba byaba bisa nk'ibikozwe ku gahato. Kuva mu gitondo cy'uyu munsi ni amakuru yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu matsinda ya WhatsApp. Aya makuru yagendaga abaho guhanahana yavugaga ko ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi yaba yafunguye urutonde rwo kwandika abanyekongo bashaka gusubira ku bushake mu mujyi w'Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru ngo nayibihuha yatumye abanyekongo benshi bajya ku marembo ya ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi batekereza ko hari gahunda yemewe yo gutaha ku bushake yatangijwe. Bari babukereye rwose ubona ko bashaka gusubira nyine mu gihugu cyabo. Ukuri ku byabaye rero, ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi bamwita Willy Mulamba Mabika yanyomoje ku mugaragaro ayo makuru, ashimangira ko atari yo. Yasobanuye ko ambasade idafite ububasha n'inshingano zo gutegura, kwemerera cyangwa gutangiza gahunda yo gusubiza impunzi mu gihugu cyazo. Ibyo ngo hari urwego rubishinzwe rubikora. Yagize ati ambasade nta burenganzira ifite mw'abantu mwe bwo gufungura umupaka cyangwa kwemera impunzi gusubira mu gihugu cyazo. Izo nshingano zireba HCR, guverinoma y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusuzuma neza uko umutekano uhagaze. Nyuma y'ibyo nibwo rero ngo hafatwa icyemezo cy'uko impunzi zongera gutahuka. Yanashishikarije abanyekongo kwihangana no kwirinda amakuru atizewe akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ishingiro ry'amategeko rigenga iki ku gutaha ku bushake hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Gutaha ku bushake bw'impunzi biyoborwa na HCR, ishami rya Loni rishinzwe impunzi. Bigomba gukorwa ku bwumvikane bw'igihugu cyakiriye impunzi, ubwo haba ari Burundi ndetse n'igihugu cyazo cy'inkomoko, ubwo haba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bishingira ku isuzuma ry'umutekano ryemeza ko gutaha ari ku bushake, umutekano ndetse no mu cyubahiro bitari ku gahato. Bikekwa ko rero ibi bihuha mu by'ukuri aho byavuye ngo nta makuru yemeye yaturutse kuri HCR, guverinoma y'u Burundi cyangwa se iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeza iby'aya makuru yakwirakwiye. Ariko abasesenguzi bigenga basobanura ko igiterane cy'abanyekongo bagiye kuri ambasade yabo mu Burundi gishobora kugaragaza icyifuzo cyabo cyo gusubira mu gihugu cyabo
nubwo bakiriwe neza n'u Burundi. Icyo cyifuzo gishobora kuba gishingiye ku ntambwe za diplomasi n'igeragezwa ryo gusubiza ubutegetsi bwa leta mu mujyi wa Uvira. Hari imyanzuro rero nta rutonde na rumwe rufunguye ku mugaragaro kuri ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi rwo gusubiza abanyekongo ku bushake Uvira. Amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ngo ni ibihuha kandi yanyomojwe na ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we ubwe ku giti cye, ari nawe twakubwiye ibyo yaje gutangaza ni Wimuramba Mabika. Yavuze ko ibi ari ibihuha kandi bikwiye kwirindwa na buri umwe wese. Inama igenewe impunzi n'abaturage muri rusange ngo bifuza gutaha ku bushake basabwa gukurikira gusa amatangazo yemewe ya HCR, kugisha inama inzego zemewe z'u Burundi, kwirinda kwizera ubutumwa butazwi inkomoko cyangwa budafite isoko yizewe ku mbuga nkoranyambaga. Ikwirakwizwa ry'amakuru ibihuha cyane cyane mu bihe by'umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi rishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Nk'ubu ugasanga hari nk'abaje bakavuga bati mugende ku mupaka mutahe, nyamara ugasanga ntabwo byigeze bisabwa cyangwa se bibaho, ugasanga bikuruye ibibazo bikomeye cyane. Ibyo rero mu by'ukuri HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi cyangwa se rishinzwe impunzi, ryasabye ko hamwe n'ubutegetsi bw'u Burundi hamwe na ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi, hasabwe ko abaturage bagomba kwirinda ibihuha n'igifitanye isano nabyo kugira ngo bakomeze kubaho mu mahoro n'umudendezo ndetse bihangana ibibazo barimo. Washington, Felix Tshisekedi yegeranye ibiganiro by'uruko rw'abanyamurenge rwamagana ikoreshwa ribi ry'ubwoko bwabo. Ni mu ruzinduko rw'akazi ari kugira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yakiriye intumwa z'urubyiruko rwo mu muryango w'abanyamurenge. Abo urubyiruko bagaragaje ko bashyigikiye imbaraga za diplomasi n'ibikorwa bya Perezida wa Repubulika ari gushyira mu bikorwa hagamije kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Banamaganye ibyo bise igitero cy'u Rwanda, iyagurirwa riteme ry'ubutaka bwabo ndetse n'ibikoreshwa by'umuryango wabo mu nyungu z'iterambere. Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi yashimiye urwo rubyiruko ku mwanzuro rwafashe ndetse no ku nshingano rwerekanye, anarushishikariza gukomeza gukorera hamwe mu gusigasira ubumwe bw'igihugu, kubana mu mahoro ndetse no kubaka ejo hazaza heza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo bizabafasha guteza imbere igihugu cyanyu ndetse no kwiteza imbere namwe ubwanyu, kubona amahirwe y'ububanyi n'amahanga atangwa cyangwa se agenda aganirwaho. Ati ibyo bizagenda bigaragaza mu by'ukuri umusaruro w'ibigerwaho ndetse n'ibyo tubasha gukora kugira ngo ejo hazaza h'abaturage hazabe hageze hameze neza h'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abangaba rero bakaba bashishikarizwa gukomeza uwo muhate ndetse n'icyo cyizere mu kubana neza na bagenzi babo ndetse no kwamagana ababiba urwango muri bagenzi babo cyangwa se mu miryango yabo. Ibyo rero ntibyagiye bimenyekana. Hanyuma rero igitero cyo mu kirere cya FARDC ngo kirakomeye cyane kuri 23 cyabaye kimwe mu byagiye bihitana benshi. Ni ukuvuga ngo uko bimeze mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, byegereye Uvira ndetse n'ahandi mu myanya itandukanye, hamaze iminsi haba ibitero bikomeye cyane bihagurutswa mu Burundi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ibi bitero ni ibitero bya za drone zitagira abadereve, utudege tutagira abadereve. Ni ukuvuga ngo harimo izitwa Kamikazi, harimo izitwa CH4B. Izi zose zirimo ziragaba ibitero mu duce tumwe na tumwe tugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe 23. Ibyo bitero ngo bihitana benshi kuko birasa nyine bisasu bikangiza byinshi kuri izo nyeshyamba, ndetse bikaba byaragiye bifasha iki gihugu kugera ku nsinzi mu bice bimwe na bimwe mu by'ukuri byakomeje kugenda biberamo kabisa iyi mirwano. Ubu rero kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza magingo aya ngaya birakomeje kugaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri irimo iragerageza gutegura ndetse no kongera imbaraga n'ubushobozi
kuri ibyo bitero nyuma yo kubona ko bishobora gutanga umusaruro. Igitero cy'indege cyagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku kigo gikomeye cy'inyeshyamba za 23 kiri Uvira, ngo kuri ubu kigaragara nka kimwe mu byahitanye abantu benshi kurusha abandi ndetse no mu bindi bitero byabaye. Amashusho agaragaza ku butaka amasasu menshi y'ubwoko n'ingano zitandukanye bigaragaza ubukana n'imbaraga by'icyo gitero ko byari simusiga. Bimwe bavuga ngo ni karundura akabutaka. Ibi birindiro byari byashinzwe byarangijwe ku buryo budasanzwe. Ibi byongera kwerekana ndetse no gushimangira ko koko za drone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda igura hano rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba, zigenda kabisa zibasha mu by'ukuri kugira umusaruro zitanga. Tukiri hano mu bice bya Uvira, hari amakuru yandi agenda aturukayo nk'uko nabikubwiye ko mo hagati rwose tuba tugufite n'izindi ngingo. Ubu hari amakuru ari kutugeraho. Aya makuru aravuga iki cyangwa se aratangaza iki mw'abantu mwe? Nibyo ngiye kuba nababwira cyangwa se nabasobanurira. Guhera mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki 9 Gashyantare, haravugwa ituze rigereranyije mu misozi yo hagati n'iyo hejuru ya Uvira nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije inyeshyamba za 23 zifatanyije na Twirwaneho, ndetse bivuga ko n'ingabo z'u Rwanda zari zifatanyije nazo n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano iravugwa mu duce noneho tugiye dutandukanye kuri uyu wa mbere, ahitwa Kakenge mu murenge wa Rurenge, ndetse ni mukuva muri secteur ya Rurenge, ndetse no mu duce twa Rubarati, ahitwa Ruhuha, Marimba, Masango. Utu duce twose ni village, no duce two muri groupement mu by'ukuri yo mu matsinda ya Bijombo mu bwami bwa cyangwa se muri shofero ya Bavira. Aha rero aho bita Rubarati, aho bita Ruhuha, aho bita Marimba ndetse n'Amasango, ngo hari kubera ikintu bita imiripuko, ari kubera ikintu bita imiripuko na za Nyamugigima, ndetse ngo ni imirwano ikomeye muri secteur ya Rurenge hano ndetse na secteur ya Rubarati. Ahangaha za Ruhuha ngo ntago byoroshye, ahangaha ntago byoroshye mw'abantu mwe, ngo birakomeye cyane muri groupe ya Bijombo. Ngo mu by'ukuri imirwano yahabereye ni indyankurye, ariko ngo bitewe nuko itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje gukoresha ibirimo utudege tutagira abadereve, ngo bikomeje kugora cyane Twirwaneho, bikomeje kugora cyane M23, bituma kugeza kuri ubu ngubu abenshi mu by'ukuri bagiye basabwa gusubira inyuma kubera yuko urugamba rwo rwabaye injyana muntu. Ubwo nabo muri Twirwaneho, ubwo tuvemo muri Twirwaneho harimo ndetse nabo muri iyi mitwe ya Gumino nayo irimo, Gumino rwose nayo irimo. Ibi ngibi rero bikagaragaza amahirwe make ku nyeshyamba za 23, ndetse bikongera kugaragaza ubushobozi bwinshi n'amahirwe menshi ari kuri izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gutsinda uru rugamba ndetse no kunesha rwose izi nyeshyamba. Aho bita muri Uvira rero naho ngo byakomeye mu nkengero zaho nyine, hamwe hari izanyeshyamba za 23 byagiye bigaragara ko mu by'ukuri barimo baragenda mu by'ukuri batswaho igitutu cyangwa se batswaho umuriro. Wakubitira Bukavu, uyu mujyi uri gushakishwa uruhimu isaha iyo ari yo yose. Ni agace gashobora gufatwa cyangwa se gashobora kumvikanamo mu by'ukuri ibitero isaha iyo ari yo yose, kuko Wazalendo bamaze kwegera ibi bice. Si Wazalendo gusa, mu by'ukuri bigaragara ko abarimo FARDC nabo bari hafi aho, babahiriye hafi ingabo z'u Burundi, ndetse bikavuga ko usibye ko hariho icyitwa ceasefire, naho ubundi mu minsi iri imbere ngo tuba turi kubona ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Bukavu. Ngo ariko nihakomeza kubaho ibitero bikorwa neza inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, ngo ibi ntago biri buze kuba byatinda, ko tubona ko aka gace ko muri Kivu y'Amajyepfo kaba gatangiye kumvikanamo imirwano
ndetse n'urugamba rukomeye cyane. Hama rero reka mbashimire mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze kuba mwabanye natwe, ni iby'ingenzi ndetse ni n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe. Nimuze kujya kure, muze gukomeza kwibana natwe, ubundi turaza gusubira mu masaha ari imbere, turaba tureba ikirere, turaba tureba andi makuru yabagezweho kuri iyo saha. Nyemerera rero ngushimire ngo wenda wakoze cyane kudukurikirana, komeze kuryoherwa n'ubuzima.